Sir, tagpila na eh. Nga ni sir. Ano ba, sir? Ano may mga platon? Nangutan na ako, sir. Nangutan na ako, sir. Tagpila, sir. Kung ma-register eh. Kaya kumana yung trabaho. Kani, sir. Tagpila man ni, sir. Tapos bumalik. Isumbong to kasi yung manager. Sumbong na nag-ingan yung anong panahon. Tagpila ni, sir. Sir. Lupon juga na hulong mungkag ka. Ayun na, sir. A few moments later.